Pongkung Sport Association East Khasil District kalayo panpenkut no yaka 16 men's invitation knockout football tournament arajapsan hakaba Lad Um Risain Football Club kala pilim no yaka local legend football club da argo lalai haka tiebreaker hamadan jongkashnong Pongkung East Khasil District. Haba pai haka jinga kun haka regular time local legend FC but Lad Um Risain FC kilaya khad mar argol khaddo bagi nong penyat kilaha banyele no da ka tie breaker na marka jingya kun jongki kalong maria biang bor Lad Um Risain FC kablara ya Nam Lahduh kala yo ban ra ka song pisa ka basilak tingka haringkat ka khusna mat ka local legend FC pan kala yo ban ra ya ka song pisa ka basau po hajar tingka ya Nam nong apkul babet la yo da Vicky Maulong jong Lad Um Risain FC madrang hilekai babet la lecha u slurban ki shilon jong ka local legend FC ukong san hakani kasngi uday uba soli lingdo Ryngkat da ka jingadon lang uba McDonald Marbanyang secretary jong ka Pongkung Sport Association lembat ki weide Nasi shining kebani biang ber kesilat play mo pa play bring ka barang yo sila kay ba nikpor day play ru ya Pongkung Sport Association ka belong yang tournament kadu ni final yang don't team ni day play we ba kawan kan ikor milik suplet san chaliye tay ni kien play shot hagane ka tournament kinong yesim lenta kidan hadu kat meriu tali kitim bat kiladu hagane ka tournament kinyo ban ra ya ka song pisa ka basilak tingka bat kirana sop kinyo ban ra ya ka song pisa tingka kemen supente biapi ba ka Pongkung Sports Association kan sayoru ban kenjo sakakarta ka basan pausnam haune usnam uban sabot te ka Pongkung Sports Association hakajing banyo ban rakhe ya ka jingdap san pausnam kan sayo ban penlang susu ya ki tournament ki ba kham he haune usnam uban sawan kunta ni kapat ya ki baro ki samla bapinang yele kai ba bapinang kilan met ba ka Pongkung Sports Association kan sayo ban penlong biang ya kum kini ki tournament house nam uban sabot